Haleluya. Ikibazo abantu bakunda ko abandi babarebe, kandi n'ubuzima bw'abantu benshi aricyo nshaka kugira ngo tuze kwitaho uyu mugoroba. Bakunda ko buba uko abandi bashaka ko buba. Sinzi nimba bivuze neza. Bakunda kumva uko abandi babavuze cyangwa bababonye cyangwa babavuga cyangwa bababona. Muri rusange abantu bagakunda ko abantu bababona neza. Abantu barabikunda kandi sibyo byiza. Ushiraho akarongo aho ngaho ngo sibyo byiza. Uba abantu muzamubona twambara imyenda ihenze, inkweto zihenze, ibitenge bihenze, amasaha ahenze, ibikibindi, amashaneta ahenze n'ibindi. Si ukugira ngo ariko twibona twebwe. Munyumve neza. Ni ukugira ngo abandi batubona babone tugize gute, tuberewe, turi sawa. Hari n'abaza biguza bakaja beyond, bakaja odela, bakarenga ubushobozi bwabo, ariko kugira ngo abandi bagire gute, babone ko basa neza. N'ubukristo kandi mutabusiga, nuko niko bumeze. Abantu baranambwiye none namenya amakuru ko ngo hano hasigaye ukumpaye mvuga simwebwe mwenyine muhaye mumbona n'abandi ko barambona. Abasore ngo bashaka abageni bari kuza gusirimba hano, babandi wa mugabo yarimo avuga ngo bashaka muri za Canada na Amerika n'ahandi. Abakobwa naha bari mu kwirirwa barebera abasore, abastari, ubustari ngo naha bwabereye. N'udakizwa akiyaranja akiterera hano kugira ngo abakobwa azavugisha iri azamubwire ngo se ntuzumbona mu gatatu. Ibi bibazo mbona ni ibintu biri proof, ni scientific, ni spiritual. Ibi bintu bababwira ni scientific kandi spiritual. Byara ubushakashatsi no bwinshi buhari bwarabigaragaje n'ukuri, kandi na Bibiliya yisomye nayo n'ukuri. Ibi bibazo byashomaje mubona dufite nuko tuba dupfuye ubugingo. Opportunity ziradusarawundinze. Ariko hano abahungu bumva yaza agasirimba hano, mwasohoka akakubwira ngo wambaye ku mafaranga, wayamuha akamayirukira kuri Kanabera cyangwa kuri Kameri, akumva arashaka kugaburira igifu kandi atazi uburyo abaza bashaka amafaranga. Kandi kumuza mubona aba bashomere bose mubona hangaha, si ikibazo cyo kubura opportunity, kuko ntabwo ari mwebwe victime, ntabwo ari mwebwe bafite imyaku. Noneho muri societe africaine, muri culture na beliefs n'imyizerere y'Abanyafrika, tugahita dutangira kubitransfera ku marozi, ku biheko, ngo baduteza uburozi, ngo baramfatiye amafaranga, ngo niyo mpamvu utazamubona akazi. Ikibazo cya mbere n'ubugingo bwawe bupfuye. Kugira ngo abantu babibone, Imana iguhe umugisha. Dushimye Imana abanye nawe ukagenda ukagaruka. Turashimira Imana yabikoze. Imana ihimbazwe cyane. Imana ishimwe. Reka sabe Pasiteri Gedeon atambuka imbere. Singiye kumuvugaho birebire, turakwishimiye. Pasiteri ni umuyumbe, ni busoka, ni ibintu byinshi. Ni pasiteri, ni umuvugabutumwa, ni umuririmbyi ku giti cye, niko aza bivuga kenshi. Bisobanura byinshi by'igitaramo, urabizi cyane. Ariko turakwishimiye abantu bose, Mwuka w'Imana icyaguhaye ukitugezeho, kandi icyo Imana yaguhaye, icyo Imana yagushizemo agapfuka, Imana yaguhaye yagutekereye ukagaranzure, tugira icyo utahana. Umwanya ni uwacu, ridukodesheje itorero, kandi namwe nimwakira ijambo ry'Imana. Semene haleluya. Gira mugenzi wawe ngo akira ijambo ry'Imana. Turakwakiriye, turakwishimiye, namwe turabakiriye. Mureke dutuze, hanyuma twumve icyo Umwuka yaduteguriye. Imana ikugire neza cyane. Haleluya. Gadusome ijambo ry'Imana. Soma ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, igice cya 11,
dusoma umurongo wa 28 kugeza kuwa 30. Tumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 haravuga ngo mwese abarushe n'abaremererewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banje munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanje utaremereye. Amen. Muraho amakuru yanyu ni meza. Ari bamwe ba amakuru yanyu shaka kumva abantu amakuru yanyu murakomeye, mumeze neza. Ndabona bamwe batarabyemera kandi koko bishoboka kuba atari meza, nabyo bibaho, hari igihe atabari meza. Kandi nanje rimwe na rimwe niko nza ntekereza iyo nitegereje abantu, hari abo nza nitegereza nkabona amakuru yabo si meza. Kubibesha rero atari na meza kiba ari ikinyoma nyine. Shima Imana impaye umwanya mwiza wo kubana namwe uyu mugoroba kugira ngo dufatikanye twese gukora umurimo w'Imana. Muririmbyi wo mu gitaramo twataramiyeho kera yajaga avuga ngo reka nkore nsenge mbiheshejwe nawe mugarurira abazimiye. Aravuga ngo nagaruka kuri wa munsi w'ubwiza ikamba ryanje azaritakaho inyenyeri. Aravuga ngo mbese ikamba ryanje Yesu azamperayo azaritakaho inyenyeri. We nyine niko yavuze, ariko njewe twohura no mubwira ukundi. Aravuga ngo ningira amahirwe kabana na Yesu ngo azaritakaho inyenyeri. Ariko njewe nza numva ayo mahirwe nyafite ndashidikanya, nari kuvuga ukundi nyine wamuganije mpimvye iyo ndirimbo no yihimba ukundi. Ariko reka dufatikanye twese gukora umurimo w'Imana kuko nico twahamagariwe. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana, simvuga amakuru menshi, amakuru dufite aha ampagarisa aha nukuvuga ijambo ry'Imana. Riravuga ngo mwese abarushe n'abaremererewe muzi wanje ndabaruhura. Kiza gituma abantu batumva ijambo ry'Imana nuko baza barirebera muri Rutambwe uhaye urivuga cyangwa muri Pasteur Kado iyo ari uri muri vuga, akaba ari uko nyine babitekereza bakagira ngo Imana nayo ni umuntu nkanje yovuga ibyo zitoshobora. Ariko aya magambo ni Yesu wayavuze kandi ndaza kubabwira impamvu. Mwese, haleluya, hatabuze n'umwe. Ninshaka mpere kubicaye aha ngaha, sinzi umubare wanyu ko mungana ariko ni muri bake, n'abandi bose batwumva n'abandi bazatwumva yewe. Bibiliya iravuze ngo mwese abarushe n'abaremererewe muzi wanje ndabaruhura. Urarushe, uraremererewe, ni wowe ubizi. Kibazo nuko hari abaza bashaka ko abandi babibamenyera. Nico kibazo abantu bafite muri no minsi, bagashaka kugendera kubza abandi bababwiye, agakenera ngo abandi bamenye kurushe kwarushe cyangwa aremererewe. Baba baturanye biwe cyangwa abavandimwe biwe cyangwa abashuti biwe, abahanuzi
abahanuzi, abavuga butumwa, abapastori, akaba aribo baza kukubwira ngo urarushye cyangwa uraremererewe, akaba ari bwo ubasha kubimenya. Aho niho nza kwitaho cyane uyu mugoroba. Yesu yaravuze ngo mwese abarushye, Yesu ndashaka umuntu utarushye, utaremererewe, utaza kubifata ngo uvuge ngo banza wenyine umenye neza kurushe. Kandi biroroshe kubimenya, ndaza kubigeraho. Umenye ko uremererewe, tera intambwe usange Yesu, n'impamvu yose arakuruhura. Haleluya, haleluya. Ikibazo abantu bakunda ko abandi babarebe, kandi n'ubuzima bw'abantu benshi aricyo nshaka kugira ngo tuze kwitaho uyu mugoroba. Bakunda ko buba uko abandi bashaka ko buba. Sinzi nimba bivuze neza. Bakunda kumva uko abandi babavuze cyangwa bababonye cyangwa babavuga cyangwa bababona. Muri rusange abantu bagakunda ko abantu bababona neza. Abantu barabikunda, kandi sibyo byiza. Ushiraho akarongo aho ngaho ngo sibyo byiza. Uba abantu muzamubona twambara imyenda ihenze, inkweto zihenze, ibitenge bihenze, amasaha ahenze, ibikibindi, amashaneta ahenze n'ibindi. Si ukugira ngo ariko twibona twebwe, munyumve neza, ni ukugira ngo abandi batubona babone tugize gute, tuberewe, turi sawa. Hari n'abaza biguza bakaja beyond, bakaja odela, bakarenga ubushobozi bwabo, ariko kugira ngo abandi bagire gute, babone ko basa neza. N'ubukristo kandi mutabusiga, nuko niko bumeze. Abantu baranambwiye none namenya amakuru ko ngo hano hasigaye ukumva mvuga simwebwe mwenyine muhaye mumbona n'abandi ko barambona. Abasore ngo bashaka abageni bari mukuza gusirimba hano, babandi wa mugabo yarimo avuga ngo bashaka muri za Canada na Amerika n'ahandi. Abakobwa naha bari mukwirwa barebera abasore, abastari, ubustari ngo naha bwabereye. N'udakizwa akiyaranja akiterera hano kugira ngo abakobwa azavugisha iri azamubwire ngo se ntuzumbona mu gatatu. Namenya amakuru neza, ayo ngayo simbeshe, nayabwiwe na ba nyirayo, n'aba actors, n'ababifitemo uruhare. Gusirimba aho ngaho si umwuka benshi, tibakaba benshi, si umwuka kugira ngo bababone. Ikibazo gikomeye. Kandi naje narabibonye, umunsi umwe nabivuze mbita hejuru, si hano n'ahandi nari mbonye abahungu biterera. Ndababwira yuko mwabahungu mwe, uyu woba ari umwuka, abadayimoni bagacyaracyara muri utu dukartiye twa hano. Ari umwuka pasti. Ariko muzi imirimo y'umwuka. Mwari mwasomye ibyakozwe n'intumwa mwebwe, mwarabisomye, muzi umunsi Pentecost imanuka, ikamanukira abahungu bagiraga ubwoba, kaba Petero wihakanye Yesu ku mugaragaro, ariko Pentecost yamumanukira, igitondo yamumanukiye akavuga ngo mwabagabo mwe uko murimo mutubona ntitwasinze n'isa zitatu za mu gitondo, aravuga ngo wa Kristo mwishe mukamubambisha amaboko y'abagome, Imana yaramuzuye ku munsi wa gatatu kuko itashatse ko akababaro gaterwa n'urufuka muherana. Aravuga ngo natwe turi abagabo bo kubihana. Nimumara muzamumbwira ngo uyu ni umukuzi ubatereza hano, bitari ibijumba n'ibirayi n'ibishyimbo na kankoto n'ibindi bene.
amafungo 40 jours bose akabura n'umufunga umwuka cyangwa n'imyaka kwiterera se ufite ibiro nanje nkibizawe no kwiterera kuri habe n'umwe udacitera kandi mfite ibikuzi bizawe kabiri tukabesha uzabesha abandi kandi uzibeshera ibindi tukabeshera umwuka Yesu yaravuze ngo mwese abarusha n'abaremerewe muzi waje mbaruhure. Haleluya. Murarushe kandi muraremerewe nuwo bitekereza. Sinzi Paulo Yohana yanditse mu byayishuwe sinibuka itorero yabwiye aravuga ngo muri abatindi bo kubabarirwa mwambaye ubusa tiwo kuzumuka umuka yamanutse wa Pentecost iyo yamanutse ntiyazaba shomaje baza we nimushake muzabitegereza umubare w'abantu benshi bicaye hano n'abashomeri kandi mpamvu hari ubushomeri bukabije muri iki gihe nuko abantu bataye umwuka abantu batuzuye umwuka azatanga imirimo yaba y'umubiri yaba y'umwuka yaba y'ubugingo umwuka ntagira uturegerege barahirire uno mugoroba hatatubutse umwuka w'ubuzuzi mwese kumungana kadoyoza kubita ingoma hana kabura umuntu n'umwe ni somaje y'uturegerege baba muzakozwe n'intumwa bene Sikerwa ngo barabahungu buturegerege bageze birwa basunguruka bakanga abantu bakirwa basengera abantu badafite umwuka bayavuga ngo mu izina rya Yesu ngo twumvishije Paulo hayavuga ngo badayimoni barabitegereza baravuga ngo Yesu wo muvuga turamuzi na Paulo muvuga turamuzi ariko mwebwe muri bande sobanura mutagira ngo nataye navuze ibintu binyuranyije n'ukuri kwa Bibiliya nicyo cyatumye Yesu avuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe muzi wanje ndabaruhura. Mureke mbabwira ibintu kabingahe gusa ni byinshi ariko ndavuga bikeye no mugoro. Ikintu cya mbere umuntu wuzuye abameze gute hari abazi ko iyo umusonga burya gusuzuma umubiri yo hanze iyi pochette y'umuntu biroroshe biri very easy biroroshe cyane gusuzuma umubiri kuko iyo igikumwe kitarimo kikurya urutoki rutarimo rukurya indoki zanje zose nizi kaba ngize gutya kikomereza ugutwi kudaye kukurya cyangwa umutwe aho ngaho nta kibazo rwose gihari umubiri kusuzuma biroroshe kandi aho ngaho niho nshaka kwibandira umugoroba mu magambo makeya ningira amahirwe kubwiriza muri iki cyumweru cyangwa no mu kindi nzakomereza hari kumuka yambishuriye ngo muri no minsi komereza nimwumva handi nzabwiriza nkongera ngasoma ngo mwese abarushe n'abaremerewe sinzarepeta amagambo navugiye aha ngaha ariko nzakomeza kugira ngo muri iki gihe tubona abantu bazima. Birababaje kubona abantu bangana gutya washakamo umuntu muzima ugashakisha uruhindo birababaje cyane biteye agahinda hari mukoho nicara nije nyine nkarira kandi naje ubwanje nzanyiririra iyo ntekereje ko ari ikintu ntariho ndi muzima kuko utari muzima dushobora gukorana n'Imana bikubwire dushobora gukorana n'Imana kandi uratekereza ngo ndi muzima ubwo umutwe utari mu kurya umubiri nababwiye ngo kugenzura biroroshe kandi no muri twebwe harimo abarwayi kandi niba harimo n'abarwayi impamvu indwara zitakikira ubunyine bakagusengera inshuro 5 6 tukire nuko nyine utari muzima yaza ubundi. Haleluya. Niza kubona umwanya ndababwira itandukaniro rya wa mugabo ku kidendezi na Bartimayo warimbu ko murabona arinde muntu wari ufite ikibazo gikomeye muzabona arinde wari ufite ikibazo gikomeye ni Bartimayo wari ufite ikibazo gikomeye uko umutipe iwe yaravugaga yarabonaga yarumvaga ikintu yari afite gusa yari yararembye agira imyaka 38 azabona ngo abandi babata mu kidendezi iwe ngo kihinduriza untagira ukimutaho imyaka 38 n'ingahe n'umunani
ariko Bartimayo utageze ubona muza amateka yiwe yahoraga atabona, ariko umunsi yabonye Yesu, umunsi nako ngo yamubonye yumvishe amakuru ya Yesu, ntiyigeze atakaza n'isegonda n'imwe. Bibiliya ntizivuga umwanya lezi, umwanya bamaranye, ariko yarabonye. Hano dufite abantu bamaze imyaka ku kidendezi, kandi cyane cyane bafite amapretekste, bafite impamvu bavuga, akaguha impamvu neza akakubwira ko zumvikana. Never. Nababwiye ngo gusuzuma umubiri, kandi nibyo mbabwira, ndababwira ibintu biri naturel, ushobora kuguhindura utaje no mu gatatu, kandi sinshaka kugira ngo abantu bazareka kuza mu gatatu. No, dukeneye abantu baza mu gatatu buzuye. Ariko nuza mu gatatu ugifite ikibazo, kandi ikibazo wakwikosorera wewe wenyine, uzaza mu 3867 ukiri wa wundi umara imyaka 38 kukidendeza abandi baza bakiriraho, wewe utaragira gute, utarakira. Birarutwa nuko okaza mu munsi umwe nka Bartimayo ugasubira yukize, washaka ntuzongere kugira gute, kukagarukamo ukaja gukora n'imirimo. Harandi makuru ya Bartimayo muza mwumva nyuma yo gukira, yagiye muri mission ziwe, yanzira se yari kugaruka kwitegeraho, kandi kwikibazo cyagize kihamuzana cyari cyarangiye. Umuntu agizwe n'umubiri n'ubugingo, ame n'umwuka. Kandi ndagira ngo mbabwire kuri ubutumwa bwiza, ntabwo kuba umuntu wuzuye bisaba necessairement gusa, kandi n'abantu bagiye bahura n'ibibazo challenge, bafite ibibazo muri no minsi. Ntabwo ibibazo byose biri spirituel, ntabwo ibibazo byose bisaba ko bikemurwa n'umwuka. Hari habits, hari utumenyero tushobora gukora tukagukiza indwara z'ubugingo n'indwara z'umwuka urwaye, wamara ukivura wenyine. Buriya abantu bagira umwanya wo gutekereza ku mubiri wabo, akabuzuka agatera ipasi. Ndagira ngo tuganire none aha ngaha, mbaza ndeke kuvugisha ijwi ryo hejuru. Agatera ipasi, akoga, akanamenya ko azaje mu isoko akagura parfait kugira gute yo kwitera. Ariko dutibuke, tubanze ture kumwuka, kandi dutibuke kuri ame. Ubundi ubugingo mu Kinyarwanda buza buvuga ibintu bugaragiye ibintu byinshi, bugaragiye ubwonko, bugaragiye umutima, bugaragiye amarangamutima, bugaragiye ibyiyumvo. Yes, bonye Kinyarwanda cyiza. Bugaragiye ibyiyumvo, sensation, ama emotion, amarangamutima. Ubwo bwose bwitwa ubugingo mu Kinyarwanda. Turumvikana? Uzubugaburira kangahe ku munsi? Aho ni naho wakubiye umwuka wo, umwuka wo ni ikintu umwuka Yesu yawutanze rimwe uzugaburirwa n'umubiri n'ubugingo. Noneho tugaruke ku bugingo, kuko niho nabonye hari ikibazo gikomeye, cyane cyane ku bantu bameze nk'uko mumeze. Niho hari ikibazo gikomeye. Ni kangahe uzugaburira, uzutegurira uzo kurya ubugingo bwawe? Ni kangahe? Kandi ndaza guhita mbabwira ubugingo bupfuye ikiburanga. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu byoroshye cyane. Ndaza kubabwira ni byinshi, ariko ndavuga nka bingahe gusa biri rusange, biri common. Kandi uraza kumbaza ngo bagaburira ubugingo gute? Ibitekerezo nibyo biza bigaburira ubugingo. Nkunda kubibwira abantu, barabivuze, barabizi ko ari imvugo yanje, nta wundi muntu nabyumvanye, ni ate yanje, ni ijambo nitirirwa. Narababwiye ngo nanga umuntu ngira ubunebwe bwo gutekereza. Ubugingo bugaburirwa n'ibitekerezo, kandi hari pratique uzukora. Ubundi abandi bazi kugaburira ubugingo, kwa kundi uzugaburira igifu cyako kugira ngo umubiri wawe udacika intege. Wakagombye buri munsi gufata byibuza hagati y'iminota 5 n'iminota 10 ugaburira ubugingo bwawe, ukicara utuje, ukitekerezaho. Nari kubabwira mukabikora umwanya gusa na environment irimo, uzicara uri ahantu nk'uko pasiteri yifashe. Uko wifashe pasiteri, uhumiriza wowe gusa, wowe ukorera nk'umwitozo. Itekerezeho,
utekereze, ureke gutekereza abantu bahaye bakureba, witekerezeho wenyine kuva ku ino ryawe. Humeka cyane, kurura umwuka usubiza inyuma cyane. Uko wifashe nyine, kurura umwuka usubiza inyuma cyane, urekure. Numara witekerezeho, wumve icyo bigukora mu mano, mu mitsi, mu ntoki zawe, mu bwonko bwawe. Ufata iminota 10 uhaye witekereza. Utekereza icyo uri cyo, utekereza icyagufasha, utekereza icyakugirira akamaro, utekereza icyo ugomba kuba cyo, utekereza icyo ugomba guhindura kuri wewe, utekereza icyo ugomba gukora. Ndababwira ubugingo bupfuye, urekeye aho ngaho. Hari akantu wumvishe mu mubiri wawe. Uwo mwitozo uzukora kangahe? Nukuvuga ngo ya minsi uzurya kawunga uzugaburira umubiri, ariko tuzugaburira ubugingo. Kandi tushobora guhinduka nabuke nutagaburira ubugingo. Nugaburira umubiri ubugingo bugapfa, umubiri n'umwuka bizapfa. Nugaburira umwuka ukaja mukanyarira sindahagera, ukaja kuhasengera, ariko utagaburiye ubugingo n'umubiri, umwuka n'umubiri bizapfa. Nugaburira ko ari bitatu, uzaba umuntu muzima wuzuye, ugere ku rugero rwuzuye, uhinduka umukristo nyamukristo. Ni wasobanurira gute ko watarama wabisi n'iki gisirimba, warangiza ukaja gusambana, warangiza ukaja gusinda, warangiza ukabuka ibeshya? Wabisobanura gute? Hano urabeshya kandi barahirira ukuri, kandi muri assessment zanje nemera nta muhungu w'umusore ungana gutya n'umugore ungana gutya n'abasaza wafata umwanya wiwe amasaha 5 akaza mu gatatu adashaka gukizwa. Iyo kera assessment ndayirangije, ngurashaka gukizwa, ariko impamvu uzabananiye nikihe? Tushobora kuzibuha umubiri utawugaburiye. N'ubugingo rero ntibushobora kuzibuha cyangwa ngo bube buzima utabugaburiye. Niyo mpamvu ushobora kwabwira hano turi kumwe n'abantu bapfuye bahagaze. Ntabwo ndi bubabwirize bwa butumwa mumenyereza, mbabwiriza ndashaka kuno munsi dutandukana mu kisi. Ndashaka ko dutandukana uri umuntu muzima. Ibintu bigaragaza bikeya mvuga bigaragaza ubugingo bupfuye. Icyambere ni umushiha. Burya nubona umuntu uzurakara aba ari muzima ku mubiri, ariko ubugingo bwe bwarapfuye. Icyakabiri ni isoni. Burya isoni ni ikimenyetso cy'umuntu ufite ubugingo bwapfuye, ko biva mu marangamutima no mu byiyumvo. Ntimuzamubona abantu bagira isoni. Icyagatatu ni ukwijandarika, sinzi ko mzita kwiyandarika, kutagira gahunda. Ukundi mwamubona aba bahungu bose bakeye hano n'abakobwa bakeye hano, pastor umunsi umwe uzabatungura basige mu ikanisa ubabwire ngo nimumpa ifunguzo z'ibyumba byanyu byanyu ugende. Hari abantu baza agasiga shandabuye imyenda, ahashaka umwenda yambaye atabaza ahuri. Niba utagira ordre mu cyumba cyawe, ubwo si ubuzima busanzwe ko mu ruvari ibinyamwuka. Niba utazumenya aho amasogesi yawe aba, aho umukandara wawe uba, aho amashati yawe aba, aho amakoti yawe aba, ufite ikibazo mu bugingo, uri umurwayi ukeneye kuja kwa muganga. Iyo ni kanseri y'ubugingo. Kandi ntushobora gukizwa. Buriya biramuza mubona by'ibyaha abantu bakora ni ingaruka n'imzuririzi, n'ingaruka z'izo mpaye mbabwira ko mu bivyo bijanye n'umwuka. Hari aho bihuriye na Pentecoste. Niba uri umuntu uzi ukora gahunda ukavuga ngo noneho uyu mwaka mpize kuzakora ibi, warangiza ukananirwa achivinga kubigeraho, hakabaho unene apanze disi ngo nzakora iki ngo none byananiye. Ni ikibazo gikomeye. Iyo bawarubizi wo kwamuja kwivuza nka kwa kundi uhayiva nk'amaraso mu matwi no mu mazuru no mu maso. Icyo ni ikimenyetso cya Ebola. Nimuzi ko ari ibimenyetso bya Ebola, ukanuka amaraso neza ubaye, ariko twebwe so twita ku mubiri ngo ndi muzima unaheruka kunjya. Igifunzi kizakindya siko igifunzi kizakindya, umutwe nta kibazo, dore sinamba ya marinette nta kibazo cy'amaso ufite, warapfuye ubugingo.
kandi ukita gutiritinga kuvuza umubiri. Twese dufite insurance hano na za mituweli de sante. Iki gihugu nicyo gihugu cya mbere cyiza kizi kwita ku baturage bacyo, ko hari ibindi bihugu by'ibihangangira bitagira za mituweli. Muriho muranyumva? Ariko kumva ko niba agakorwa kabaye kenshi ati gitundu, kibaza babwira ibimenyetso by'ibitundu. Umubu wakurya ati malaria inoja kurwara malaria, ariko ndabantu baza bita ku bugingo mu nshe, kandi nibwo bufite ingaruka kuri ibi by'umubiri mubona. Banze nababwire n'ikindi, icyo ninkivuga murantera amabuye. Ibi bibazo bya economy mubona dufite, ibi bibazo mubona dufite ni ibintu biri proof, ni scientific, ni spiritual. Ibi bintu bababwira ni scientific kandi spiritual. Byara ubushakashatsi no bwinshi buhari bwarabigaragaje n'ukuri, kandi na Bibiliya yisomye nayo n'ukuri. Ibi bibazo byashamaje mubona dufite nuko tuba dupfuye ubugingo, opportunity ziradusarawundinze. Ariko hano abahungu bumva yaza agasirimba hano, mwasohoka akakubwira ngo wambaye ku mafaranga, wayamuha akamayirukira kuri kanabera cyangwa kuri kameri, akumva arashaka kugaburira igifu kandi atazi uburyo abaza bashaka amafaranga. Kandi kumuza mubona aba bashomere bose mubona ahangaha, si ikibazo cyo kubura opportunity, kuko ntabwo ari mwebwe victime, ntabwo ari mwebwe bafite imyaku. Noneho muri societe africaine, muri culture na beliefs n'imyizerere y'abanyafrika, tugahita dutangira kubitransfera ku marozi, ku biheko, ngo baduteza uburozi, ngo baramfatiye amafaranga, ngo niyo mpamvu utazamubona akazi. Ikibazo cya mbere n'ubugingo bwawe bupfuye, ntabwo uri creative. Nusanga utazuba creative, my dear, my brother, utagira utuntu n'utundi utekereza ngo uba ufite option A kugeza kuri Z z'ubuzima bwawe, upfuye ubugingo. Bugomba kubanza bukaba buzima, bwamara kuba buzima bukaepaniswa, bukaguha options, bukaguha inzira, ukavuga ngo iyi niba idakunze ariko nshoboye iki ngiki. Haleluya, haleluya. Hano hari abahungu nariko nitegereza baba atlete beza, kandi uwo mu atlete warangiza ukabiki ukanasirima. Niki kiza kibabuza kuja mu ba atlete basha? Ninde wababujije? N'ubuzima bugize gute? Bufu, n'ubugingo bupfuye. Aracyari umukene, ari mu kuvuma gatuka bene wabo batamuhaye amafaranga, bagiye muri Amerika batamwoheresha amafaranga. Ari umusore, novuga amazina bamwe nabonye hano, musuye kugaruka hano ndo kwereka nkakubwira upfuye ubuzima ubugingo. Iyo utaje kuba upfuye ubugingo wari kubura umumiliyoneri, kuko abahungu n'abanyakenya bazabirukanka kado pasiteri bose usanga bafite size na tayi zabo, kuko utarakora umwitozo ngo ugende uhagarare hariya munsi hariya ku giti cy'inyoni ngo wirukanka urenge shorongi usubire umanuke, kuko igihaha cyawe kirabikwemerera. Uze wiyandikishe, uje muri ministere y'iki, muri ministere y'urubyiruko na siporo, ubabwire ngo nimunyandike. Ukaza kwifotoza hano ngo abakobwa bari muri Amerika bakubone, n'abahungu bari muri Amerika bakubone. Jewe nkiri umusore 9-5-6 bigeze gukora amarushanwa hano, mbona sinitoje, singomba kwirukanka ibirometero byinshi. Nari nkiri umusore kingana kuko ndagenda ndiyandikisha, ndababwira jewe ndirukanka metero 100. Nari nzi ko gutunika gutya ku mutuno nta uri musiki, ariko kubera ko nari maze iminsi nkitoza, nkabona nirukanka ibirometero 40 marathon yose, full marathon, ibiro bugira gute ntari buvemo. Ndiyandikisha, bampaye amakayi n'amakaramu n'amafaranga, yanyigishije umwaka wose wa 6. Impamvu utagira ayo ma creativity, utazutekereza options gusarawundinze hano, n'ubugingo bupfuye. Urapfuye, uri indembe, ukeneye kuba muzima. Nicyo cyatumye Yesu avuga ngo mwese abarushe n'abaremererewe muzi wanje ndabaruhura. Ubutumwa bwiza suko kukubuza ibyaha byonyine, kuko ibyaha byinshi biterwa na malformation, n'ubumuga bumwe ubana nabwo, kandi ubwo bumuga eza buri ku mubiri, eza buri mu bugingo bwawe, eza buri mu mwuka wawe.
kandi bimwe ntibisaba gusengerwa. Kibazo nuko ibintu byose twabihinduye ibyo ibiza bisengerwa n'iby'umwuka, kandi bikagira impact ku mubiri, bikagira impact ko Paulo yaravuze ngo batagira gahunda muzagira gute? Ninde muntu wari watenga aho ubere pastor wari watenga kubera ko atagira gahunda? Haruwo aho ubereye umukristo mu kanisa hari umuntu umuvishe baguka baratenga ngo ntagira gahunda? Kutagira gahunda nicyaha. Nabonye aho batenza abantu barwanye cyangwa basambanye, ariko ninde mwari mwabona batenga ngo ntagira iki? Kutagira gahunda ni indwara y'ubuzima, my dear, y'ubugingo bwawe. Yabivuze hari biriya nubwo rimwe na rimwe ntabyemera ko biraniye musoma imwe nta kristometre mfite, nta na spiritometro nazanye ngo mvuge ngo biriya. Kutagira gahunda biri mu mpamvu zituma abanyafrika benshi bakena. Kundugira gahunda, ugira time management, kandi umwanya ugiye ejo yarabitubwirije pastor, umwanya utakaye nubwo wogira gute, nubwo wokwiyucura inshuro igihumbi ntiwogaruka. Icyiza gusa cya Yesu ashobora kuridiminga, ashobora kurokora ibike usigaranye bikagira umusaruro munini. Ariko ndushobora kumbwira ngo uko wari umeze muri 86 za mbaraga wari ufite ngo wose ukazigira. Never. Mara ngo twebwe mwino mutumwo ngo tuba turabakene, muri abakene bahehe ko muri abakene nyine mu bitekerezo, mukaba abakene mu mitima. Iyo ni option imwe mbahaye. Ubu isi ikeneye abahinzi b'umwuga. Ibitunguru byarabuze cyane tungurusumu ko bifite utuntu bakoresha mu miti no mu byo kurya no mu kuvura indwara nyinshi. Ibitunguru bizabyerera amezi abiri hariya hano nubwo imitekano rimwe na rimwe yiwacu muri Grand Lac bifite ibibazo, ariko hano mu Mutara hari amasambu, hari ubutaka ugiye mukaja mu uturere dufite amasambu menshi tutaexploita kubera ko twabuze abahinzi. Abari kuba abahinzi bose bagiye hehe? Bagiye mu miji. Naba ngaba birirwa bicaye ahangaha, ariko wofata abahungu bangana gutya umunsi umwe kamaza nkabazowa mwese kabateza igisambu kimwe ikibungo cyangwe mu Mutara ariko wongera komanda wa polisi hano nobona mendefu no targetinga gatatu umunsi umwe bitari kwa ubaya, kagenda nkabategurira umushinga. Namara nkabazowa mwese nkababwira ngo murahinga hakuva saa 2 za mu gitondo mugeze saa 11. Tuwateye ibitunguru, ubukungu bw'u Rwanda bwo teza imbere, kandi nta bibazo mufite muri pocket uzopunga. Muri abakristo ariko mwana niwe kwizerana. Aha hari amabanki naringe gutangira kuyavuga amazina. Aha hari amabanki ibihumbi yabuza abantu hinguzanyo bishize hamwe mukaba bajama mu gisirimba. Nabonye uburyo mwariko muraziranya bazi gusirimba neza, ariko ntimuba amajama mu kwishira hamwe ngo mushireho koperative y'abasore bashobora gukora igikorwa runaka. Kicyo narimba bwe cyo guhinga biteye isoni. Muri mukurwana kuza kwirukanka muri Amerika bakora imirimo iciriritse igayise kuruta iyo guhinga. Ubu mugiye ahahida muri Gasabo mukaja kureba meya wa Gasabo mukamusaba igishanga cyo guhinga, mugahinga kuwa mbere no kuwa kabiri, kuwa gatatu mukaza gusirimba hano. Mwaba muri abahungu bafite ubugingo buzima, ariko ubundi ubugingo bwarapfuye. Iriya jambo ubushize nariko mbwiriza iriya jambo Yesu yavuze ngo ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Niryo tegeko rikomeye kurusha ayandi mategeko, kandi impamvu rikomeye suko gukunda uwundi bigoye. D'abord kwikunda nicyo kigoye. Wabashije kwikunda wo kwikorera ibyiza, kandi iyo wikoreye ibyiza abandi bazaba kugarukagira icyo bamarira. Ariko utikunda tuzi no kwikorera ibyiza, tubuzi byaguteza imbere. Iyo udateye imbere tugira icyo umarira abandi, ugira umushiha, uburi mukomeza guteza indwara bwa bugingo bwawe nakubwiye. Keneye kumenya kwikunda. Jewe mbaye nikunda, nibabwire mbaye nikunda
igihugu gihe kigomwe imvura imeze gutya. Hari abandi bahungu bateye imbere kandi bari mu butayu. Nzafasha West Africa cyane, niyo nzanja ko ku amezi 7 ku mwaka bandi West Africa. Abahungu babo baza bakora kandi bakaza bavomera. Naho twebwe dufite imvura, amazi turi mu gupfusha nabi. Iwanje afite ikibazo cy'umuvu wawo cy'imbere yiwanje. Ndi mu kureba ayo mazi akambabaza kuko ari masenyera, ariko ntambabaze kuko ari masenyera cyane, kuko ari magenda mu nyanja, ari maja muri Nile, atadusigiye umusaruro mu Rwanda tuyakeneye. Impamvu atadusigira umusaruro, bari abantu bari muri guverinoma badushiraho amategeko sibo bazagakwa guhinga, nuko bari guhinga benshi bicaye hano badahe bahinga. Muri mwebwe nimushimye cyo hejuru, none mbabwire politike za leta ni bangaye bafite uturima tw'ibikoni, nimuzamure toke ufite akarima k'igikoni atabeshi, 1 2 3 4 5 mu bantu magana ngahe ninde wakubuje kugira akarima k'igikoni? Ko abahanga iyo design nayikozemwe uwo mushinga nasize mufinanshije mu 2001 cyangwa na 2 gutya, wo kugeza ku buryo udafite ubutaka buhagije ushobora guhingira mu mufuka. Ninde wonarwa kugura imifuka 5? Iyi mifuka bakuyemo kawunga, daboro mwese muzamujya kawunga hano. Kawunga irangira ukabika umufuka, kawunga ikarangira ukabika umufuka, imifuka 5 yiteretse hamwe, woyihingamo shu, woyihingamo karoti, woyihingamo igitunguru, woyihingamo inyanya, woyihingamo ibiki, ntuzopfe kukongera ugiye ku murindi cyangwa ku isoko ya Kimironko kugura ibyo ngibyo. Icyakubujije uzugira ngo ni igiki? Uri umukristo. Pawulo yaravuze ngo nize gukoresha amaboko yanje, kandi Imana yaravuze ngo nzahumugisha imirimo y'amaboko yanyu. Ukuboko kudeha kuzasonza, ukuboko kumunyamurava kuzakira. Nurangiza uza kuvuga ngo jewe ndumukene ntakazi ngira, ntugira ahubwo ikibazo ufite ntiwarukizi n'ubugingo bwawe bupfuye. Ibyo ni biranga nabibabwira, ni liste y'ibintu bigera kuri 19. Nimbona umwanya ikindi gihe nzaza gukomereza ku bintu bibabwira. Inzu kodesheje mitari yawe, nta nyirizo ngo kubuza gushima ifuka hariya mu gikari ngo uyihingemo imboga, uyihingemo karoti. U Rwanda ushize naherutse kuza kuganira n'abandi kaza mbabwira ubwenge bwo mu Rwanda, bakambwira ngo ariko abanyarwanda bose bameze nkamwe. Nibuka ko natarame kuko mwebwe kandi ikibazo kiraha, kuko nimurangiza mutangire gucira abantu bamwe inzoga, imanza, abamwa amatabi, mwebwe muri beyond murabarenze. Je nababwiye ngo mbaye umuyobozi muri iki gihugu nobazowa, kandi itegeko rigirira abaturage neza ntiryompana, kuko mba ndimo mbagira neza simbo ndimo mbagira nabi. Ikibi nuko hariho no kubita nkamukomereza, ariko nabafashe nkavanga uno munsi mwisha umusaruro w'iki gihugu, nimugende muhinge nkabafite gusa aho muhinga. Jewe nogaruka hano no negosia n'uturere umunsi umwe mukabona ko barabazowa, kandi umwaka woje kurangiza mwese mukaza kunshimira. Usibye kuno munsi amahirwe ntanze nuko mbibabwirije mutagitegereje ko polisi zaza kubazowa. Iyi ndwara ushatse uno mugoroba woyikira. Nababwiye ngo uhere mu wawe, niba wasize igitanda cyawe kidashashe, niba wasize imyenda yawe izagaraye, niba wasize inzu yawe iri mu mwanda, ureke ngubwire icyo ni icyaha kimwe no gutukana. Narambwiye abantu aho twarimo tubwiriza na pasteur nimugoroba, ndababwira ngo c'est pas pour rien, ntabwo ari ku buntu. Imana umunsi abanyesiraheli bavuga ngo barashaka kuyibona, muzosome mu gitabo cyo Kuva no kubara ayo makuru ari muri ibyo bitabo. Babwiye Mose ngo turashaka kubona Imana. Ese Imana uho tubwira ngo tuje kuyireba iba hehe, twebwe kuki tutoyibona? Mose abwira Imana ngo abantu bavuze ngo barashaka kubona Imana, avuga ngo rwose n'uburenganzira bwabo, ariko ugende ubabwire bakora ibi bikurikira. Tigeze ababwira ngo bagende birege, bakora indaraza birege ibyaha. Harabuzibona yavuze ngo birege ibyaha, yarababwiye ngo bagende boga imibiri yabo ice, kandi impamvu zazi kubuza koga nuko ubugingo bwabo bafite ikibazo. Bagende bagire gute? Bakorope amahema yabo, bagiraga amahema baya cleaning. Muzamugira ngo c'est pour rien, ni gratuitement,
ni kubwo ko muragira ngo Imana igira umwanya wo gukina. Ibi bintu mpaye babwira ni spirituel kandi ni ubuzima busanzwe. Mutagira ngo sifite reference zabyo zo muri Bibiliya. Iyo ni reference bagira gute biyese bo ubwabo batunganya imyenda yabo bakorope amahema yabo. Nubona uri umugore ugira umwanda, ikibazo si umubiri, ufite indwara ikeneye kuvurwa. Kandi iyo ngiyo igisubizo kiri muri Matayo hariya twasomye, mwese abarushe n'abaremerewe muzi wanje ndabagura. Aho muzifuza ubugingo yari bwiza buza baravuga ngo akari ku mutima. Abanyarwanda bazi imigani cyane, akari ku mutima gasesekara. Exactly nicyo bashakaga kuvuga. Iyo uri muzima muri mind zawe, iyo uri muzima mu mutima wawe, mu bwonko bwawe, mu mubiri wawe, mu misokoro yawe, birefleta external, biza bigaragara hanze. Abantu muza mubona bakeye kandi ari abakene bagira utwenda tubiri gusa, ariko asanga undi mwari muzi ko ari patron ari boss, ugasanga amenyo yarabose ntazi no kwibrosa. Kandi kwibrosa Colgate irahindutse. Uretse na Colgate twebwe hari igihe twigeze kuba tutazigira ariko tukibrosesha iki ikara buriya niyo rya mbere zageza be. Ariko wowe turi muri Colgate, turi Kigali muri Kapitali, amenyo yawe arabuze, umwuka wawe uracanuka. Hari abantu muza muvugana ukazumva wogira gutyo ngo ni indwara nyabaki, kwari ugusuku nkeya gusa. Haleluya, haleluya. Nari ngiye mvuga ibigaragaza ubugingo, reka mvuga ibigaragaza ubugingo bwiza, mutaza kubikonfonda na za mbuto z'umwuka zo mu Bagalatiya. No mu buzima busanzwe externally muri za kaminuza zigisha santé mentale, ibi bibamo amahoro. Nzamubona abantu bagira amahoro, kandi amahoro sukugira kashe nyinshi. Abantu nzamubona bagira kashe bagira umushiha, ukabona undi muntu ntagira n'akazi ariko afite iki ibyishimo, gusimayilinga ibyishimo gusa. Ukazubona umuntu umubiri ntafite akaraye. Hari abantu uzubona ukabona babandi bazavuga ngo bagira amaraso mabi. Nta maraso mabi abaho, rather abafite ikibazo mu bwonko bwiwe, muri mind yiwe, mu mutima wiwe. Kuko Bibiri iravuga muri Yakobo ngo ni kuki mu mitima yanyu hahoramwo intonganya n'iki n'amakimbirane. Mu mitima hahora intonganya n'iki n'amakimbirane. Iyo ufite amakimbirane mu mutima, nubwo wowe uri inzobe nka bukuru, uzuhinduka igikara kuruta ipataro nambaye. Ukazubona n'inzobe ariko irimo amaraso mabi yijimye ukuntu. Umuntu afite ikibazo cy'ubugingo, ariko ukabona umuntu nubwo yo bari igikara nka kaburimbo hariya, ariko ugasanga arakeye n'umuntu. Haleluya. Capacité za pardon. Tubuza mwana wagira inzika ngo ntazababarira. Iriya ni indwara, ntukagire ngo niko yavutse. Imbaraga zo kubabarira, zo kwihangana no kubabarira ni ubuzima bwe. Kiri mu muntu n'icyaza atanga. Yesu yaravuze ngo ntimugatinye kigira gute, icyo mugira gute, uzatinye. Mwese abarushe n'abaremerewe. Nari ngiye kutababwira ikindi. Haleluya. Gutera imbere mu bitekerezo n'ibyo banababwiye n'ibibabwira, hari abaza babitransform ukundi, ariko ndabarahiriye uko n'ukuri. Gutera imbere mu bitekerezo no mu bukungu. Kuki muza mubona abantu bigira hamwe, ndetse bamwe bari abahanga ugasanga baracyamangamanga mu muhanda, ngo wagira amahirwe. Sinzi umugani abanyarwanda twaduca bakavuga ngo ikiro ngo nimba ari icubwenge, ngo inusu y'amahirwe ngo iraruta ikiro cy'ubwenge. Koze kabisa, Imana iguhe umugisha. Kangaka kari kangoye.
haleluya, haleluya. Buriya mureke mbabwire ubukungu bwose, inzira ziganisha ku bukungu. Jewe mureke mbaho urugero rumwe. Nigeze kuba mpembwa ibihumbi 98 ni hambere, ariko kagira bose wahembwaga amafaranga yashize mu manyarwanda ari miliyoni 3 n'igice. Yari umu expatrié, birumvikana aba expatrié bahembwa neza kurusha ba bene gihugu. Yo yaje ari umu expatrié, ariko ukwezi kwaje gushira akaza kunkaba amafaranga. Icyo kintu wo k'interpreta kandi akambwira ati ariko wowe ugira yihemaje. Umunsi umwe yarasharambira ati baje kumbwira ko uvuka mu ukomoka muri Kongo, mugira ibirombe by'izahabu, uzutubesha suyu umushahara utunzwe ugira ibirombe iriye. Noneho rero iyo tubisomye muri Bibiliya ngo duke turimo amahoro turaruta byinshi birimo umuvurungano, ukamubifata gutyo gusa. Ni pratique z'ubuzima, ni pratique z'ubuzima. Iyo dusomye muri za Maraki ngo mungerageze n'utundu twanyu dukeya ngo murebe ko ntazabagomororera, ya migisha ntishobora kukugeraho utari muzima. Paulo yarandikiye Abaefeso igice cya 3:14 aravuga ngo nicyo gituma mfukamira Data wa twese uri mu ijuru, uw'imiryango yo mu isi no mu ijuru yitirirwa, ngubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo rwiwe, muhabwe imbaraga kubw'umwuka zo kumenyera hamwe n'abera uburebure bw'igihagararo bw'umurambararo bw'ikijepfo, ngo mwuzure kugera ku kuzura kw'Imana. Kuzura kugera ku mwuzuro w'Imana ni ukuzura mu mubiri. Ubukristo buza bukiza indwara z'umubiri, bugakiza indwara z'ubugingo, bugakiza indwara z'umwuka. Iyo uri intact mu mubiri, iyo uri intact mu bugingo, iyo uri intact mu mwuka, nta mpamvu nimwe yo kubuza gutanga umusaruro mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubugingo no mu buryo bw'umubiri. Nta nimwe, waba warize waba utarize. Haleluya, haleluya. Iyo tubyigishije mu iyobokamana tubyita kwizera, tubyite n'ibindi, ariko no mu buzima busanzwe. Noneho uno munsi ndashaka, kubera ko twebwe twakuriye mu iyobokamana na bimwe twakagombye gukora mu mubiri, tugafata umwanya turimo ducaha abadayimoni, turimo twirukanka, wazuhura n'abantu gatinya kubavugisha ngo batakuvuma, batagushira ku mwaku. Bibiliya ntibesha, Bibiliya avuga ngo se na Baraki muramuzi, cyari kirozi ruharwa, nta muhungu wageze uroga nka Baraki. Ariko nawe shefu w'abarozi bakera n'abiki gihe yaravuze ngo navuma nte uw'Imana itagize gute. Hey, haleluya. Dore ngubwo ubuzima ho ni mukanguke. Kera twebwe twari tutuye mu giturage, twageze tworora inkoko, agaca kageze kaza kaca hejuru y'umwana w'inkoko ukagwa igihumura, tukazana igishambagara tukaza dukubitaho, tukavuga ngo tumburuka mwana w'inkoko, tumburuka mwana w'inkoko. Nimutumburuke, nushaka gukubita kuri mugenzi wawe umubwire ngo tumburuka. Paulo yaravuze ngo basinduke bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri, bakore iby'Imana ishaka. Mukeneye gusinduka. Umuntu ufite imyaka 16 y'ubukure aba ari productif, aba ageze igihe cyo gutangira kuzana umusaruro. Mpamvu utazana umusaruro, ufite ikibazo eza ku mubiri, eza mu bugingo, mu marangamutima yawe no mu byiyumvo byawe no mu mitekerereze yawe, eza umwuka wawe. Ibyo ari bizima byanga byakunda. Uburyo turemye, uburyo Imana yaturemye ninja muri theology noneho muri Bibiliya, turi abantu bari productif. Ukiri kwisi utarafa, Imana yabwiye Adamu ngo ingo byigire gute, uyibagarire, uyikorere n'uhayo mu bahurayo. Haravuga ngo Imana yaduhaye gutegeka ibintu byose,
ngo kandi ngubwo yahaye umwana w'umuntu gutegeka ibintu byose nta na kimwe yamuhaye gutegeka yasizeho urutare nta n'ikintu na kimwe gishobora kuwesha pa dominance gishobora gukwepa itegeko ryawe. Itegeko ryishwe nande? Nawe urwaye. Nukiri iyo ndwara byanga byakunda uzabona opportunity. Haleluya, haleluya. Bigeze kubwira babusoka bagenzi banje ndababwira dutanye ndabwira kuko kitwa tubona ibiheko titubona ubutunzi buhamze munsi y'ubutaka titubona amafaranga hanze amabuye y'agaciro ni bake bageze ku rwego rw'imikurire uzamwilimita mwenyine kubera kutanurishinga ibitekerezo byawe. Imacho ya Bwana yaona pote akabona ibiheko gusa ariko ntabashe kuguhishurira uburyo wa epanu wogaburira ubugingo bwawe ukaba. Yesu baramuhagaritse. Haleluya. Uyu ni wavuze ngo mwese munyigireho nutigira kuri Yesu uzapfura umukene. Baramuhagaritse umunsi umwe hayigendera baramubwira ngo hagarara. Yesu baramuhagarika. Rede broka hari angazira muri kubona polisi bashize ichecking ibyangombwa by'amamodoka yacu baramubwira ngo wewe n'abigishwa bawe ntimuheruka gutanga umusoro ati kabisa icyo ngicyo murakimenye ni tureka tuzite Israel Revenue Authority yari yamuhagaritse umusoro w'abantu bawe cyo bari bagitanga umusoro w'umubiri. Yesu yamabwira Petero ngo pfunda ukuboko hehe pfunda ukuboko mu nyanja numara gupfunda mu kuboko ifi urakura iki unumara ikore mu itama urakuramo umusoro wanje n'uwanyu mwese. Zafi ziracuzuye muri izi nyanja zose ubutaka bwose bwuzuye ku isi. Yesu yaravuze ngo munyigireho ndi umugwaneza noroheje mu mutima kandi kunkorera ati bigize gute ntibiruhije. Zafi haraho zagiye ushize nabwiye abantu ngo ikiyoni cyagaburiye Eliya imyaka 3 n'igice cyakiyoni kitigeze kigavura ku mugate n'amerwe kigira ikiyoni kiza kirya imbeba mbisi ariko ntikigeze kigavura ku nyama ya Eliya ntikigeze kigavura ku mugate byose bizageze biza bigomba kumuhaza. Igitangaje gikomeye nta mubushe numwe nta mubazi numwe nta mucuruzi numwe w'inyama wigeze agira gute ataka ngo yarahombye n'ikiro na kimwe. Izo nyama ho zageze zifa ya stock yageze zifa mu nyama za Eliya n'umugati wa Eliya iracyahari ku bantu bafite ubugingo buzima bashobora kubona amaso bashobora guhumuka amaso. Ikibazo nuko tuba mu rusengero tumeze nk'abageyazi bahoranye na Elisha imyaka n'imyaka ariko bataza babona ibicu bibagize gute bibagose. Dawidi yaravuze ngo si imbere n'inyuma ashizeho ukuboko kwiwe kumenya ibyo ngibyo nibitangaza binyobera. Muri gushaka ibitangaza ngo baze ngo babuzurizweho ngo babwire ngo igitangaza uzabona imodoka izahanukiriya yiture hano nudakora kuzapfuta abonye imodoka kandi nuyibona ngo ni mu masengesho uzaba wayibye uzabesha abarokore ngo n'Imana yayiguhaye ariko wayibye. Ninde mwungeri mwigeze mubona agenda ashaka ya mfizi yacungwe Isaka? Haruwo aho ya mfizi yacungwe Isaka yaturutse haracuzuye ubutunzi burenze ubwo twotekereza. Mu Efeso haravuga munsi ya hariya nababwiye kugera kukuzura kw'Imana haravuga ngo nuko ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dutekereza n'ibyo tugira gute tuyisaba. Yesu ni mambo yote ndani ya yote ukimpata yeye umepata vyote. Acha kusumbukia ya ulimwengu tafuta Bwana Yesu upate vyote. Haleluya. Uzima wa kimwili na afya yako Yesu ni daktari kupita wote. Liponya watu wengi wenye magonjwa sitosha lifufua hatara. Yesu ni mambo yote ndani ya yote ukimpata yeye umepata vyote. Acha kusumbukia ya ulimwengu tafuta Bwana Yesu upate vyote. ariko
ariko muzamusoma Bibiliya. Abantu bazasoma Bibiliya bari he? Barambura amaboko. Ndatinda kuvuga inguno munsi ariko ninjira mu mwuka kugira ngo mbakopeze iby'umwuka. Umwuka uzugaburirwa n'ibintu bibiri gusa, si bitatu. Ni ijambo ry'Imana no gusenga no kwiyiriza. Gusenga kurimo kwiyiriza, ibyo nibyo biza bigaburira iki? Umwuka n'ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Uzima wa kimwili na afya yako, Yesu ni daktari kupita wote, liponya watu wengi wenye magonjwa, sitosha lifufua hata Lazaro. Yesu yaravuze ngo niba bahamagara mu rukiko, ngiye gusoza sinzi ko narengeje umwanya. Haleluya. Niba bahamagara mu rukiko kwisobanura, ngo ikibazo nuko mudafite umwuka. Umwuka wera zabazaho abigisha ibyo mugomba kugira gute gusobanura. Guys, suti bavandimwe, nimusinduke. Ngo hagire bisibuza n'umuhinduka ngo yumve ibintu mpaye mvuga bimugeremo, bimugumure, bimuhindure umunyarwanda mwiza, umuturage mwiza, citoyen du monde. Ejo bundi umutwagana arambura ngo twaduhuriye West Africa, mubwira iyo ntuye, mubwira iyo nkomoka, mubwira ibyo nkora, mubwira aho nzanja. Arambura ngo we ndukira umunyarwanda, dukira umwongereza, uri citoyen du monde, umuturage w'isi. Yes, ubwo ni uburenganzira bwacu. Ntimukibaze icyo mugomba kuvuga. Umwuka wera, mureke mbabwire, iyo uri muzima mu mubiri, ukaba muzima mu mwuka, ukaba muzima mu bugingo, uzuba itile partout utiye, uzuba ingirakamaro aho uri hose. Ndabaha urugero rwiza. Yosefu yakunzwe mwabo baramukunda, ise na nyina wabo, by the way, nta nubwo ari nyina yari yarapfuye, ariko na nyina wabo baramukunda kugeza akunda Yosefu kuruta abana biwe, abahungu biwe, kugeza ubwo bamugirira ishari baramugurisha. Agera kwa Potifari aba itile, ari muzima aho uri hose, ura-influensa. Agera Mabusu baramukunda, ave Mabusu, parlement na sena ya Egypte pharaonique yari puissance mondiale, iravuga ngo si umunyabwenge nk'uyu twamukurahe. Singiye kwirata kandi Imana ibimbabarire. Ejo bundi hari umugabo twahanganye nkigera mu kazi yo nagiye, turahangana akazambwira ngo tuzigera uba manager wanje kuko ndakusha experience, ndakusha imyaka, ndi umunyagihugu hano, nigiye ka primaire na secondaire na kaminuza hano, niwe bahaye akazi ari je utoye tugahangana kandi ndakwiriye, tuzigera untegeka. Ndamureba ndamubwira ngo nimba twarataramanye mu mutima, niba twarataramanye tuzahangana, ariko niba tutarataramanye sinzahangana nawe. Ndagenda umugoroba umwe gusa ntaramira Imana, mare gutaramira Imana buce muha assignment arayikora kandi yibwira ko yayikoze neza. Amare yamahamagara abayobozi bose bo ku rwego rwaho tuba, arabura muze mbere akazi nakoze, nanazindutse musigira acting, atuza mureba uyu nguyu mwazanye atanahari twakora akazi, kandi ndabahenda. Of course ndabahenda kuko ntari waho muzabaka kandi nokora akazi kiwe. Iwe twashakaga ni title gusa, nawe izamufasha kuva iwabo akaje iw'abandi. Ndaza shike arabicaza arababwira, amari kubabwira kandi yari deal nini, twariko tunegosiya miliyoni 50. Ndababwira ngo ndababwira ati ndabashimira, ndamusiga, ndamwakoze akazi keza. However, mu Cyongereza yuvuze ngo however, ariko lakini uharibu musemo abazi Kiswahili. Ndavuga atariko naje ndagira ngo nshire bwindi kolona hangaha, jewe sinja gukora, sinja kwicarira. Reka mbereke ibyo mpaye ntekereza. Nakubita mu gitekerezo wari kutwandikira, bagira abakobwa baza bandika vuba, agahita siba bya bitekerezo byabo, kandi nawe yari muri iyo komisiyo yari yakoze ibyo ngibyo. Nakubita ikindi, kandi namwe murabizi ko ntigeze ntanga minerval y'Icyongereza, ariko epeleme gusa, epeleme narayihise jewe.
nakubitamo nkababwira gusa ngo mugorora icyongereza, ariko igitekerezo ni iki. Turamanuka tuje kwika hasi, turangije arahaguruka aravuga ngo arashaka gukonfesinga, arashaka kwihana neza. Aravuga ngo from today Gideon you are my manager, ubaye umuyobozi wacu. Icyakabiri ndagira ngo kubaza aho wigiye. Ni mu Rwanda, niho diplome yanje ya secondaire nyigira na kaminuza. Ahita avuga mu bantu bangana nk'uku benshi, arababwira ngo by the way, niba u Rwanda rushobora guforma abantu bameze nka Gideon, kandi amashuri yaho arahendutse kuruta ayaho tuye, ati dufata abana kandi hari umutekano, hari n'isuku. Ibyo nibyo yavuze, arabizi neza, narabimarketinze. Aravuga ngo dufata abana tubajane baje kwigira hehe mu Rwanda, bagaruke badukorera akazi nkaka. Noneho nareba CV yo, kuko n'umukozi waje ndayigira, nareba n'amateka yaje. Pawulo yaravuze ngo nicyo gituma tutazongera kugira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza yiwe, kuko abantu batekerezaga Yesu Kristo. Aravuga ngo umuntu yari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha, ibyakera byose biba bishize, byose biba bihindutse kuba bishasha. Haleluya! Uri muzima, biroroshe kwisuzuma. Nimba umusaruro wawe uri munsi y'amafaranga yemewe gutunga umuntu wese uri mu buzima bwiwe bwiza ku munsi, ushaka aho ikibazo cyawe kiri. Kandi ntikiri kuri so, ntikiri ku baturanyi bawe, ntikiri kuri nyoko, ntikiri ku barozi, ntikiri kubashikisha, kiri kuri wewe wenyine. Jobu ndari umuhungu, hari umuhungu dusengana hariya, naramubonye gusa ndamubwira sha gutya, muona mwimana ndamuguza ukina basket, wazayikina ngo ariko ntabwo ari professional. Ninde wakubuje ku professional ufite iyo constitution physique? Kubera ki hari abandi ba athlete, hari abandi bantu baza bakina basket bakabihemberwa hano? Kubera ki hari abahungu baza bakina umupira bakabihemberwa hano bakagira n'amafaranga menshi? Wowe ninde wakubujije? Pawulo yandikiye Abagalatera avuga ngo ninde wabarozi? Ninde wabarozi? Ngo turabahanga mu gisirimba. Igisimba kitokwinjiriza $1 icyo ngicyo ndakikubwiye siki na mwuka. Ndakwabwira amakuru yo mu rukiko rwa Stefano. Umwuka n'ubugingo yari bizima, bidomina umubiri wawe n'ubukungu n'imibanire mpuzama hari ikintu nariko nsoma uno munsi nyine kijanye n'ibyo. Ndamubona barya abantu baza bakorogana n'inshuti zabo, ukanaka gwaza yanduranye n'abantu bose. Iyo ni karaktere ikomeye yo kurwanya ubugingo, ukeneye kwivuza kuruta sida. Muri karaktere ziranga umuntu ufite ubuzima bwiza, azasabana n'abantu bose, agira kapasite yo kubabarira. Iyo baguhemukiye uzumubabarira, ntiwivaje. Nubwo wumva amahirwe yo kwihorera inshuro igihumbi, sino kwihorera ko mfite kapasite zo kumwica ikintu muri kababarira. Imbaraga zo kubabarira zijya Stefano yari afite, bari bamutera amaboko, izo ndazifite. Nawe ubugingo bwawe ari buzima wazigira, ubuzima bwawe atari bwo uzubika inzigo, uzubona ibibi ku bandi. Mu Bagalatiya, mu Bakorinto aravuga ngo urukundo ndirutekereza ibibi. Urukundo n'imbaraga z'ubuzima buzira umuze. Haleluya, haleluya. Reka soze mbabwira ikintu kimwe. Ndabaha homework, nimba baha homework, devoir, umukoro, nimba bagira guti sigaye mukumbira abantu, biri mukumba baza kubwiriza abantu namara simenye ko bahindutse. Ubushize reka mbaho urugero rwiza cyane. Nari ntangiye kubabwira ibintu uzobakura muri ubu bukene. Bwana muje muri Amerika, muje yope, naje ndi mu Bwongereza. Nimba kandi babakama benjiri gutuma ngo barasengera amadosi, barabeshe ngo bari bafite amasezerano. Ahubwo se isezerano tudafite nirihe? Ko Bibiri ivuga ngo tuzageza ikirenge ari ahacu, ko dufite amasezerano yo kugera mu isi hose. Ninde utwimiriye mu isi?
ikikwimire mu isi ni mindset yawe n'ubwonko bwawe. Ariko hano ushobora ejo bundi nta musore numvishije wahinze umuhanda imyaka ingahe, timwamwumvishe kuri radio, nje namusomye mu binyamakuru, yahinze umuhanda imyaka ingahe, bamwita iki, umusazi. Ngakujya kwa Nowa ariko yubaka inkuge. Ariko ejo bundi ndi muri salo hano sinza amakuru yiwe ya nyuma, numvishe ko ashobora kuba nyakubahwa perezida wa repubulika yaramugororeye, baranamuhaye na buruse kuja kwiga hanze ibyo ntazi byiza bizamuteza imbere. Ikibazo ufite ni mindset yawe. Aruza ayo makuru nabyumvishe muri salon de coiffure barimo banyogosha mani. Uyu si wowe wamamaza Airtel, si wowe wamamaza Airtel, wowe ubwonko bwawe buza kukubwira iki? Ufite ikibazo. Fata umwanya uhereye none. Haleluya. Hari umuhungu wari kumbwira hano, sishaka kumuvuga izina, ukorana n'amakoperative y'abaturage. Muzamubona bari abantu bo kuri arete, ahantu hitwa kuri arete irusatira. Tangira akazi niho natangiriye gushira abantu bashira hamwe. Umugabo n'ubu yobimenya ko ndi hano maze iminsi naramwishe namba yaje. Azafata imodoka yiwe akagemura ibitoki n'ibirayi n'ibiki, akangemurira utujerekani nka dutandatu tw'amata. Umugabo nafashe bwa mbere mushira mwishira hamwe, mwigisha gukora amandazi, agira gute, inza guhunga nkamubwira nti ibingibi bitazafatwa nka, akambwira ngo ruswa ngusha amafaranga, wowe arandusha amafaranga. Kandi ari jewe wamushize muki, wamutoje uburyo abantu baza savings group. Mwebwe hano ntimuzi gusavinga, muzi guspendinga gusa. Ubwo n'ubuzima bupfuye. Inkazi kibaho zitaranyagwa mukavugira ruguru ngo bagurisha inkazi yagera ukazubara gusa ngo asigaye $1 ukaje kuvunjisha $100 bwaca zashira ukura spending. Hari abandi baza bakubwira ngo wampa ibihumbi 10 naba nsezereye ubukene. Hari abantu bari hanze aho mubona bagenda ibirenge ariko bafite ubugingo butarandura nk'ubwanyu. Wamara ukaza hano ngo kuriterera uzakura usaze nkaje. Numara gusaza uri umukene uzahanga, nubundi urahangutse, nubundi uri umukristo. Impanda yovuga nti woja mu ijuru. Kuko niba ufite amaganya mu mutima, ufite ishari mu mutima, ufite inzika mu mutima, ufite ibyifuzo n'irari, impanda yovuga ubunyine nti woja mu ijuru. Wofa igihe impanda izavugira nti woja mu ijuru. Ukeneye guhinduka mu mubiri, ugahinduka mu bugingo, ugahinduka mu mwuka. Baravuze ngo kwitoza kw'umubiri bigira akamaro kuri bike. Kwitoza kw'umwuka bifite isezerano ry'ubugingo none no mu gihe kizaza. Sigaye mbwiriza natanga haleluya nkabona abantu cyo bazakira. Kandi namenye ko haleluya bigira akamaro nje ndayemera we. Ariko n'ubundi kwitanga uhaye uryarya zafasha abumva agaciro kayo, wewe usigara itagufashije. Haleluya. 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 Njewe mureke mbabwira ikindi kintu cyanyuma ndangirisheho. Ngikizwa umuhungu tubana iza gusubiramo malereze abinanga ariko ni inshuti yaje kitacyo bizomutwara. Yaje kundeba arambwira ngo ariko wewe kandi mwibaza twari muri troisième secondaire. Troisième secondaire araza arambwira ngo wakijijwe ndi nakijijwe. Ariko twariganye primaire yose na secondaire twari turi mu ishuri. Arambwira ngo wakijijwe ndi nakijijwe. Arambwira ngo ibintu by'abaturage by'abantu batize by'abaswa wabigiyemo gute? Ibintu by'abaswa. Umwuka arambishura ishoki. Nzatekereza iryo ni ishuri wari kunagize mbere y'ayandi yose. Ndamubwira ngo iyo bija kubi by'abaswa ni wowe wakijijwe. Kuko ni wowe muswa. Impamvu utazawumva amasomo niyo mpamvu izitumva n'ubutumwa. Ariko nimureke mbabwira ukuri kutaza kugira uwo kudiskrimina, kutaza kugira uwo kurobanura. Ikiza kishimisha iyo uri muzima mu mwuka, ukaba muzima mu bugingo bwawe, ukaba muzima mu mubiri. Tibisaba kwiga, tibisaba kuminuza, ukuri kose Imana yo gukoresha kandi kagukoresha ibikomeye.
Yesu yavuze ngo ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, kunkorera ntibigize gute, ntibiruhije, n'umutwaro mbakorera nturemereye, kandi namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Iyo uri umuntu, mureke mbabwire, iyo uri umuntu ufite umwuka w'Imana, umuntu muzima mu bugingo, ufite ibyiyumvo n'amarangamutima adapfuye, ukagira umubiri muzima, haleluya, umwuka aza guhishurira ibintu ugatangara. Yakobo muzamusoma kuri Yakobo, je uzuja muri extreme na moyenne orient nzajayo kenshi, ariko ni Burayi uzusa no muri telefone yanjye ndakeka ko niyifitemo amafoto ejo bundi, sinzi uburyo nasohotse ndi muri pause paye mvugura abakoresha banje, mbona intama, foto isho y'intama nka magana ngahe, zose ziba ari umweru. Icyo kintu muracyumva, haba variete y'intama z'umweru. Icyo gituma muri Yesaya hazavuga ngo nubwo ibyaha byanyu byaba bitukura tukutuku, bizahinduka umweru nk'ubwoya bw'intama. Intama zaho zose uzamusanga isho y'intama 5,000 zose ari umweru. Yakobo aje kwa Labani, nyirarume aramubwira ngo ragiriza intama, zoza nguhemba, ati soza umpembe ikidatabuja. Aramubwira ngo intama yose izavuka ari umugondo, ifite irindi bari tari umweru, nzayiguhemba. Uko mu yandi magambo yaramubwiye ngo tuzahemba. Kuko ushobora kumara imyaka 10 na 20 n'imyaka 100 mwisho ry'intama hataravuka irindi bara, haye havuka iki umweru. Yakobo yamaye imbere y'amaseka, yamamubwira ngo nta kibazo nzabikora. Ashika umunsi mwaratara, umwuka wera azabahishurira, anatufunulia, umwuka azahishura. Nakubwiye ngo nakarima k'igikoni yo kaguhishurira ukagakiriraho, kakitwa gakiriro. Atarame gutya hudumije, Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Ariko mu mirimo y'umwuka aho gani hongeye gutibuka, ubutaha zatibuka mu mirimo y'umwuka, umuntu muzima uburyo umwuka aza mwishurira. Uzabwira se ngo ibingibi ni ba mama babitwigishije, ni ba data babitwigishije. Uzutara mu munsi umwuka avuga ngo reka ngerageze naka, wakagerageza kagakunda, ukuri kagakunda. Kandi yo gakunze yaravuze ngo ninde wavumu w'Imana tagize gute, bazaba makubara hano ni nk'amazi akamatobora inzira zirindwi. Muri za nzira zirindwi y'ufomoreje yose wayigeramwo ibintu bikavivuka bikaba byiza. Yakobo umwuka yamamubwira ngo genda uteme igiti, kandi cyagaragaza umusaraba wa Kristo, kuko umuntu wacunguwe na Yesu nta muvumo umubi imbere. Yamagenda ateme igiti wagishira muki mwisoko y'amazi, intama zishoka, intama zimwe ubwabazi bwari buhaka bwose bwamabuzariki umugondo. Rabana batangara, ni igitangaza abantu bageze baza kureba bakavuga ngo noneho intama za Yakobo zirororoka. Mwari muzi ubwenge bwo kubangurira za avoka n'imyembe, nibwo bwenge umwuka yahishuriye Yakobo. Uko yakoze kubangurira, arabangurira kwa kundi baza batema igiti cy'avoka bakagiseseka hagati y'ikindi kigahinduka igiti kimwe kikera ibyavoka bingana gutya. Cyari kinyarwanda, cyari gisanzwe cyera twavoka tungana gute, za pondeze gazavuye muri izi ngoko zisanzwe. Ugasanga cya pondeze kiraruta ingoko original. Umwuka azazana ibintu bikaruta ibyari bisanzwe ari original. Mwari abantu, Pawulo yaravuze ngo amaze kuzanisha amaraso yo ku musaraba wiwe, yatwunze n'Imana kugira ngo abafite ubushobozi bwo mu isi bamenyeshwe n'itorero iby'ubwenge bw'Imana. Ubu ngubu igihugu cyacu kiri best, kirimo kirita ku bintu bya innovation. Ubundi birambabaza iyo innovation zivuye nyine mu bahungiriye abahe bamamariza Airtel. Innovation kuko izitava mu itorero kandi riri mu mwuka. Umwuka wera yakagombye kuduhishura za innovation ibihumbi, ukazu designing ikintu mutari muzi. Ejo bundi nasuye University ya Cambridge, sura batima bubatse mu 1,292 iracyahari. Sura iteme ryabaye designed ryatekerejwe rinashushanywa na Isaac Newton.
yari busohoka n'abaje amakuru yiwe yari umukristo. Umwuka wera ni uzuzana innovation. Ubu yaba ibi bisirimba doye dusirimba hano byuzuye umwuka. Ushobora gukubita innovation hano, Perezida wa Republika akaza kuyihemba hano muri Foursquare. Amaze gukandagira hano kanga Perezida wa Republika. Mpamvu atakandagira niki? Nuko nta mwuka twuzuye. Nuko nta mwuka. Haleluya. Singiye kurangiriza kuri Jamari, sinababwiye ubushize kandi nababwiye amakuru ya Jamari ubushize. Jamari muyumbe twabana aramuzi, mama Bishop ntumuzi Jamari yageza ubuhamya bw'uburyo hari imodoka ya ambasade y'Abadage yapfuye ya Benz irafa, bashaka ikiza gituma ishyuha barakibura, bagakubitamo mashine, bagatumiza mashine abayenjeniyeri bakava mu ruganda rwayikoze Benz bakubitamo bakakibura. Umunsi umwe aratarama yageza ubwo buhamya kandi n'ukuri n'abakolege bibo bakoranye muri iyo garage bageze babitubwira ati uyu nguyu agira ibitangaza. Barangize umugoroba umwe yarakaye, shebuja yababwiye ngo umuntu uyikora aramuhinda imodoka, aramuha n'amafaranga, kumva n'amafaranga atazapfatunze Jamari. Yamaje mu ishamba rya Arboretum atwara indirimbo zo gushimisha n'intuza na Bibiliya yiwe, afata n'itoroshi yiwe ashike atunga ku ndirimbo ya 50 mu gushimisha. Iravuga ngo muze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abandi, dore imiruho usakurura barembeje n'imiruhira barembeje n'usakurura baruhishe. Mureke ibyifuzwa n'abiyisi, mushaka ibyahishwe abanyabwenge. Jewe na data tubane namwe, ntimuri mwenyine turi kumwe. Muraje mumbwira ibyo mwibwira, ibyo muvuga n'ibyo mukora. Mu miruho yanyu munaniwe, imenwe nuzi imigambi yanyu. Abara asinzire yamayere kwiza gishusha imodoka. Umwuka azahishura ibintu mashine, computer itohishura. Mu gitondo aragenda, Imana imwereka agasinga kari karagenyereye imbere karacika, ariko agakava k'inyuma kakaboneka kakiri kazima. Ashike abwira boss watishira imodoka kuri force, ayishira kuri force, aja munsi arakabona. Abona nahita agacomora agacomeka akagura kandi akagacomeka, ntibamuhaye amafaranga. Afungura ibindi aroza agira gute, arangiza acomeka kagasinga. Abwira bose babaga i Butare, ambasade muzi ko zibi Kigali. Aramubwira ati nkurikira, undi ati nje usinicara muri modoka. Nisha se Jama, aramubwira ngo nisha uzofunga ubuzima bwose. Arasinya kandi nishuwa ntumpembe, ariko tugende. Jama arakubise bose, akubise mu essence, baraje baje kugera ku Bigega Nyaza. Bose aramuhagarika ati noneho shofere natwarire atujane nawe. Barageze igenda kilometero kimwe itarashuka, baratibuka Kigali, baravuga ati turabaherekeza tubasubiza i Butare, mwoba mubikoreye aha ngaha, nitugere Butare tarashuka turabahemba. Niyo sheki ibyibushe ya mbere Jamari yatahanye. Jamari ntiyari yararangije primaire, yari yarize uwa mbere agere mu wa gatanu birananirana gura amafaranga. Niwe muntu wabaye mayibobo, wavuye Butare n'amaguru agera hano. Aba mayibobo i Kigali ahigira mekanike, ariko aza no kwakirizwa. Akizwe umwuka mwongera ubwenge, amungura ubwenge. Turastrugglinga na innovation kubera ko umwuka atakiduhishurira. Mugahishurirwa ibiheko gusa, mugahishurirwa ngo abakese, mugahishurirwa abapagani. Ni byiza pe. Yesu yaravuze, yabwiye abafarisayo ngo nibyo nabyo mwari mukwiriye kubikora. Ibyo ni sawa kabisa, tera indi step, uhishurira ibiheko. Bwa bwenge bufata igiheko niwo mwuka, niyo level yo hejuru y'umwuka bayezewe. Nicyo gituma n'abayumbe benshi baterekwa bari mu kuzigana kugira ngo bubaho. Iyo wageze aho ubona igiheko, my dear, ushobora kubona na innovation igihumbi zatuma meya w'akarere aguhemba, zatuma guverineri aguhemba, zatuma perezida wa Republika aguhemba. Haleluya, haleluya, haleluya. Jewe kuko ndumva nishimye nubwo mwebwe mwaye mwumva. Upande wa elimu Yesu ni mwenyewe, shahada zake zote alizaliwa nazo, wasomi siku zake walibabaika, hekima ya Mwokozi liwatoa jasho. Upande wa elimu Yesu ni mwenyewe, shahada zake zote alizaliwa nazo,
wasomi siku zake walibabaika, hekima ya Mwokozi iliwatoa jasho. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. ukimpata Yeye umepata vyote. acha kusumbukia ulimwengu. tafuta Bwana. Tafuta Bwana Yesu upate vyote. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. ukimpata yeye umepata vyote. acha kusumbukia ulimwengu. tafuta Bwana. Tafuta Bwana Yesu upate vyote. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. ukimpata yeye umepata vyote. acha kusumbukia ya ulimwengu. tafuta Bwana. Tafuta Bwana Yesu upate vyote. Haleluya. Iyo nje kugira umwanya nari kubakoresha imihigo. Haleluya. Nari kubakoresha iki? Imihigo. Pastor uzasiga bikoresha niba ubyemeye. Ubugingo iyo budapfuye abantu bazabizerana uko mwokwishira hamwe. Muranyumva? Mwokora ibitangaza, mwoba bakire. Haleluya. Mwoba bakire muri iki gihugu, abantu bose bakaza baza kubagira gute? Kubigiraho. Mwokundana mukaba inshuti kuruta abandi bantu bose. Mwotera imbere mukagira ubwenge, abantu bakaza baza kwiga ubwenge hehe? Hano mwofungura isomero. Nigeze kubwira abantu ngo nza numva umwuka mbwira ngo tuzofungura ishuri wawa, uwo wawa mbwiye arabizi, arabyumvishije. Ya spirituology tugize iminsi hari abadesigninze theology. Theology yes ndayemera cyane, izifasha abanebwe kuko ari umupasiteri weretse kumbwira ngo meritike nyine ngo nishumo izifasha umuntu ngo kwitwara ngo uyu mwuka atarimo, ariko umwuka bazaba usigira umwanya. Tuzofungura ishuri rya spirituology, tubwira abantu bitangaza umwuka yakoreye abantu b'abanyantege nke, babaswa, abantu badafite icyo bokora. Tuvuga ngo kanaka yambwiye gutya, kanaka Imana yamukoresheje ibi. Kuko ejo hari umuntu wongeye kuncokoza arambwira ngo ese ngo abantu nyine bari mu kwizera ibitangaza, ngo gituma abantu batakikora ibitangaza. Ni ukuri ndababwira ngo Imana yakora Yesu Kristo ko yarari niko akiri uno munsi yobikora, yarabikoze. Hari umunsi umwe twanezero tukaza dutera abantu urwenya ngo ibyakozwe n'intumwa byaranditswe inyuma y'ibyahishuwe tuba twandika. Ngiye kubabwira ngo kuva uno munsi ugende ufata umwitozo, uzugaburira ubugingo bwawe kwa kundi uzitekereza igifuniko kizoza kikurya. Uza wibuka ko wagaburiye ubugingo bwawe, wibuke ko wagaburiye umwuka wawe. Nababwiye ngo kugaburira umwuka ni ugusenga, ni ugusoma ijambo ry'Imana. Nibyo bintu bibiri. Kugaburira ubugingo ni ugutekereza, ukarefreshiza, wamara ukiha gahunda, wamara ugakora plane y'ubuzima y'imibereho yawe, plane y'ubuzima bwawe. Haleluya. Ni gusakagambo kabafasha cyane. Ibi mpaye babwira ni wumva wabizibagiwe icyo uzoza utekereza. Wa mwanya uzumara kuri WhatsApp, usoma urwenya, wumva indirimbo za ba Diamond n'abandi harya undi urya wo muri West Africa, ba Urban Boys nande undi n'aba Davido. Numvishije abana basigaye baziririmba narahumiwe, barazize. Aho gufata uwo mwanya, buriya Google iriho ibintu byiza, ibaho ibisobanuro bya Bibiliya byose, ibaho ibitekerezo by'abanyabwenge bose. Nuzoza ubona ka internet ka 4G karaje hano Kigali, uza ugenda uguguringe uvuge ngo se nshatse gukora plane y'ubuzima. Ni ayahe ma etape ya planification aragera kuri arindwa yo ndimo nibuka ubunyine mu mutwe. Wamuvuga ngo ni uyishire mu bikorwa, unushire ikindi mu bikorwa. Yakobo yaravuze ngo wumva ijambo ry'Imana ntarishire mu bikorwa, ngo abameze nk'umuntu wireba mu ndorerwamo, ngo yamara mukanya gatakibagirwa. Uje kuri Google izaguha ubwenge bwose ukeneye. Niba ukomoka mu muryango w'abakene badashobora kukwishurira ikigo cyiza,
Google yarabikemuye. Niba utaragize amahirwe yo kwiga kubera amateka yacu, icyo si ikibazo. Ntukalawuma ababyeyi, ntukilawumu. Ubu nyine wo kwiga ukagraduatinga uhereye kuri Google na 4G yishura 6,000 ku kwezi. Internet kuri telefone iri illimité. Warangiza ukazugugura ukavuga ngo uyu munsi ndashaka kwiga ibingi. Birahari mu Kinyarwanda uracumva, birahari mu Gifaransa, birahari mu Cyongereza, birahari mu Gishinwa, birahari mu Spanish, mu rurimi rwose ushaka. Buriya na telefone izi dufite noneho ushobora kuyibwira iyi ngiyi uzoshake muri option zira telefone smartphone ufite. Google ushatse kuyibaza uzuyibwira ngo hi Google, iki kintu bakita gute mu Cyongereza, ukakivuga mu Kinyarwanda cyangwa mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza, ikagusobanura mu rundi rurimi. Kuko mutarimo mukoresha opportunity dufite nuko mutamenye gutoza ubugingo bwanyu. Muvuge ngo Mwami Yesu, uyu munsi turahindutse, tugiye gushira mu bikorwa iby'ijambo ryawe, tugiye kukwigiraho kuko uri umugwaneza kandi woroheje mu mutima, kandi n'umutwaro dukorera utaremereye. Natwe tuzabona uburuhukiro, turabyizeye kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahumuje.